يوجد الميركاتو باش يكون ان شاء الله قوي، وان شاء الله يعني ليكيب فا بروغريسي. وحنا كي جينا الفريق الشباب القبل جينا باش نلعبوا لي تيتر، ما جيناش باش نلعبوا الميديو تابلو ولا نلعبوا الهبطات كوم سيتي لو كا دون لي ديرنيير زاني. يعني شيء نتاسفوا به. انا سي سكو جو دي او سوبورتور، نخدموا اون فا ترافاي انصامبل، ندخل ناكل، ندخل الجماعه، ندخل انفس بالكوسه وقت نتربع ذاك اتسكال زاتشونا. وان شاء الله هادو غاد اكنت الله. Nous sommes en train de travailler pour que ce club retrouve l'élite, retrouve les premières places et joue les premiers rôles et joue les titres. Voilà. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour gagner. Nous ne sommes pas là pour perdre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit dernièrement, les défaites à domicile, j'espère qu'il n'y aura plus de défaites à domicile. Et je dis à tout le monde que les défaites à domicile sont interdites. On doit travailler باش الكلوب هذا يكون كلوب وين يفرح الجمهور. باسكو حنا on le dit toujours, la GSK c'est ses supporters, c'est extraordinaire. ونقولوا دائما les supporters قلب والروح هذا الفريق. شكرا. Président Ben Cheikha, toujours votre entière confiance. علاش بن شيخ راهي travaille, les choses progressent, donc il n'y a pas de souci pour le moment, donc on n'a pas de souci مع بن شيخ.